président Recep Tayyip Erdogan, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue dans notre pays depuis hier et jusqu'à demain. Tayyip Erdoğan'la herkese merhaba. Sevgili dostum, ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Le président Erdogan connaît déjà le Sénégal pour y avoir effectué une visite officielle en 2013, ensuite une escale en 2016. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de le recevoir en tant que président de la République de Turquie avec une très grande délégation pour nous permettre de mettre à niveau notre coopération et de la hisser à un niveau très élevé. Sayın Cumhurbaşkanı Senegal'i daha önce de resmi bir ziyaret kapsamında 2013 yılında ziyaret etmişti. Ardından 2016 yılında bir aktarma gerçekleştirmişti. Bugünkü ziyaretiyle birlikte, kalabalık heyetiyle birlikte var olan işbirliğimizi daha da güçlendirmek için bir araya geldik. Cher Recep, merci d'être venu avec 6 ministres membres de votre gouvernement, hauts fonctionnaires et surtout beaucoup d'opérateurs économiques. Sevgili Recep, 6 bakan, hükümette temsilen memurlarınız ve yüksek temsilcilerinizle birlikte bizleri ziyarete geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Le format de cette visite est une claire indication de notre volonté commune de poursuivre avec vigueur les relations d'amitié et de coopération, mais également les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays. Bu kalabalık ziyaret iki ülke arasındaki ortak iradenin güzel göstergesidir. İşbirliğimizi, ticari ilişkilerimizi ve yatırımlarımızı da daha güçlendirmek için ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Il y a 2 ans, le président m'avait suggéré de porter le niveau des échanges commerciaux à près de 250 millions de dollars américains. Nous y sommes déjà en 2017. Et là, une nouvelle barre a été fixée conjointement à près de 400 millions de dollars et nous allons travailler ensemble pour atteindre et même dépasser cet objectif. 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı bana ikili ticaret hacmimizi 250 milyon dolara yükseltme önerisinde bulunmuştu. 2017'de bu rakama zaten hedefledik. Çıtayı daha da yükselterek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Je voudrais saluer l'action du président et son soutien, ainsi que le soutien de son gouvernement, qui ont permis au Sénégal de réaliser des infrastructures majeures dans la nouvelle ville de Diamniadio. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetine bizlere göstermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin bu destekleri diğer şehirlerdeki ana altyapılarımızı da güçlendirme fırsatı vermiştir. Grâce à une ligne de financement de 300 millions de dollars, nous avons pu construire le centre de conférence international, le complexe sportif Dakar Arena, le marché d'intérêt public national, la gare des gros porteurs, le parc d'exposition et l'hôtel qui est dans le centre international. Donc c'est déjà grâce à ces lignes de crédit de Exim Bank Turquie et aussi à l'implication des entreprises turques que cela a pu être fait. Et je l'en remercie. Bizlere sağlanmış olan 300 milyon dolarlık finansmanla konferans merkezini, kompleksi, Akara Arenası'nı, fuar alanını gerçekleştirme fırsatımız oldu. Hem iş adamlarının katkısı hem de Exim Bank'ın bize sağlamış olduğu bu krediyle bunları gerçekleştirdik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Nous venons d'élargir le cadre de coopération entre les deux pays avec la signature d'accords et de lettres d'intention dont 4 viennent d'être signés en matière ferroviaire, dans le domaine du tourisme, mais également dans le domaine des hydrocarbures et de l'énergie et dans le domaine des mines. Bu ziyaret çerçevesinde işbirliğimizi daha da güçlendirmek için mutabakat zaptı ve iyi niyet anlaşmaları imzaladık. Turizm alanında, maden ve mineraller alanında, demiryolu alanında ve hidrokarbonlar alanında.
Nous poursuivons aussi des discussions pour que le Sénégal puisse exporter à terme de l'arachide en Turquie pour d'ailleurs atténuer le déficit commercial en notre défaveur, et la Turquie apprécie dans la bonne direction ce commerce entre la Turquie et le Sénégal en matière d'exportation d'arachide. Görüşmelerimizi yer fıstığı ihracatı alanında da sürdürmeye devam ediyoruz. Ülkemizdeki ticari açığın kapanması için bu yer fıstığı, Senegal'den yapılacak yer fıstığı ihracatının Türkiye'de olumlu bakıyor. Et pour terminer, j'ai salué le leadership du président Recep Tayyip Erdogan à la tête de l'OCI, mais aussi son leadership global en tant que membre du G20. Vous savez que la Turquie est également membre de l'OTAN et c'est un pays très important au plan économique et au plan de son influence diplomatique. Donc le Sénégal continuera à travailler avec la Turquie sur les sujets internationaux qui nous concernent, sur la lutte contre le terrorisme et évidemment sur bien des domaines où nous allons renforcer notre coopération bilatérale. Et si le président le veut bien, après je lui laisse la parole. Sayın Erdoğan'ı hem İslam İşbirliği Teşkilatı hem de dünyadaki diğer uluslararası örgütlerdeki liderliği açısından da tebrik ettim. Gerek G20 gerek diplomatik alanlarda. Bu çerçevede Senegal uluslararası konularda Türkiye ile beraber çalışmaya devam edecek. Terörle mücadele konusunda işbirliğini sürdürecektir ve tabii ki diğer alanlarda da işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bu sözlerimi de söyledikten sonra sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na vermek istiyorum. Merci.